Maybe I will be ano. Papa go furniture. I will for at the mount. Papa go furniture. Any challenger, no challenger. Papa go furniture. Kunya papa papi. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, no tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the markets, nothing is for one. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nia mepe, nia wenijehu. Angel Drink. This advert is FDA approved. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen Centrani. Messiah actress. And then you ma who do pee keka. And na me juma dinti. Ma po me den hu hia me papa. Na se bad ma po me den hu dia. And one Jefax mixture. Bonje, Jefax mixture mitimi jina pabo atenten so. Just say Jefax mama your best mwankasa. Mini abema. Ebema wusu wa ye be mama pa. Senti a meji Jefax mixture tumpreko pene say. Edro no hote ye de afa abefu nimdie kwanso. Eni fidie won suom e na ye ne frinchem kroje. Ye no nti ma ye resadie. Enu wane Jefax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a oma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwe saa egedie nkrato yi mu agye atum se eye. Jefax mixture. Pa. Atadre eneya sedenne. Therefore, sebanu ufie nkonya papa padi a mitrema furniture papa padi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom. Etitru fwe wagana kromo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum. Delivery baby a ekobia e free. Afi yegusi ye sales ndendende. Ye womu a ekosi next year January. Baby a wo bia no. Papa go furniture e wo for edema. Papa go furniture. Any challenger, no challenger. Papa go furniture. E konya papa papi.
Therefore, atari shemi a patnak. I patnaka or what not carnation and I shemi atari kama was say na yes dear wo fruit your pa and a piano and it's a bit of way. Atari shemi and yet so when ye and as episode de yi wedding and as a program bebia opese ode ko biado obetimi edia ko o ntare kama bomodin na contact no na Mr. Bebia obia no ye be delivery no enso so edi amount yen samri your prophets Daniels ewa hase yen ne nkodi nkomo ne no mi ankasa mera hu yi since Wednesday me catch us say ba shada da pa sama kamani aguswada in fact me dada enye me ampa bitumi kura ndidi esan se nanke bitumi aye me Ghana mpenifu Daddy Lumba Ghana penia or entertaining ene ye tue ni a ye try ni hwe baby a ye hono dada kwakudua dada kedi ono so wa hemfa na Ghana mpenifu nso a aw omen ayiwom sanka wo mon hwe yen so asumdwem odom no krem bibia mu no ene wo so we osusu say den na kosesa na ma we nyina in fact areho isama abusua ni nyina yakobiem abusua ni nyina shadin emme nyina shadin Ghana enyina so yen shadin areho na debio wawu na yehu funu empo ne dazen na wawu ni yehu funu areho ya minchechi yenyina yere on hye yenyina den asem no asefim Just ye ka ye hu baby ye ka kosi ye hu sene ye ka no gafo a wo hwebe ewiase be ni ni sa wa wo hwebe sa abere wani ase atata ni suo wasua oje hu baby a wonje shedding wate prof ha enkwe ye ni ko hwehwe so prof Aba apomtse adomne mpabo arehonde ejiramu no so be ni dan prof ebrebe na uti news na uti ye no sen ene ye am say Wednesday no medical hu Ghana Armed Forces for letter mo de ba say let me say plane be aira enti na me hwe TV fufuro na me say omo so mo kan wasem ancha na fe ye say fe de plane na nya crash. In fact, areho kan yin nyina areho sem papa enti e be fa afidikasi efo na ya hye yin nyina ye ho de we e o man nyina na asem na to yen nanso na yi a wona kasa de emse busuafo no beti yi a wona chen enti e be fa afidie so ache atiefo ne ahwefo ne busuafo no se nyame chichiro mo re na ye nua mo firi mo nso nyankopon form kransi prof nyame hira osusu se ye Ghana boni bi ena ye di anase uzuzu sa asotwe bi ena Ghana eba ye so anase uzuzu se edie ntia ana uzuzu se na anu ya nkola ya 21 nkola 21 omu so accident omu nya aka kwenhye ya enipa 15 o se 16 free mu no ekwan ya ye fa so a ye sie wo mo no eno eso asotwe ena eba ye so anase uzuzu se die kosa semwe die eden na asefem wo hwe enkwara na kwan ya fa so esie enkwara na in fact na ahomete kakra na oman nzo am say oman sheda am participate in the whole thing. I think say later ya na ma say afi on person show interest kwan ya fa so a ija o majeje ma busuafo na ade ato mani no na wo say ka Ghana fo nyina pu say the way by ye nyina ha ye nyina but me who say ase ho no ye man little attention na ha dwen kakra
na minti me nka se no so enti na bia nsunsuan so we so ba no emfire no but nkwala ne de in fact say the Ghana force source no ankoyi mbama awofo na di yawa ano odin ya nya de asifim Daddy Lumba abesinko dada KD ene di kan ko ena anche bia ena Daddy Lumba so ko ye ena empenifo atitru sei nwotwe ND ne ba konye mienu chese ususu se papa can be because me the whole thing no me akasa de aboto metal now nyina obia je se bia oyo obia onni sympathy obia Ghana de a high obia a home minister too ne ba ko atego na wo hwe kwan ya wo fa so sa koye no a ahomete in fact me hu say ya so nipa oboto mu pa so kwabrane ya de ne nam kokofom no mere ho papa eti papa wo honhom ani no edian e na wo ka kire wo man no ahu ze de tie ne se Ghana no enye obia na ji nkom hyedi ena enye obia na ji adi yedi entia na sometimes ne enkom hye baba efa nkrofo bi ho a obi o ha bia ne gidie ni ba bi egina no won hyeda anyi sa asem nso ni okay nanso se bia so yade a ogidi na bia otie odifo na wode asem na eba no ena bia omani tu ana ma wa e bia nke betimasi ho kwan okay so ntin komhye na nye nipa bia na ji nkomhye di obi wa ase bia beka bia wo so wonyi ni enti obi a wonyi ni no bede na sabi wo hunu be bia watima kire na manatimasi ho kwan okay ena obi wo nso bia wo gidi kura no a se be ya obenya kwan na wakokasa asem na sa kire no no eno so sa ya asem foforo so hu enti nka me ye sure se Ghana hai yetimi wo ba bia bia difo be ye bia yateku bia so obi hu bibi for man no na me baby say dien ena mo ya afa ho because de bia mo ka say na bana mo ankasa sofo no so dodo na mo ka ho because de bia nkomse na nkomse no so mo de beto abontin mo ntumi nya ho hwe ena wua na yewu ade no so sia na AC eti dien ena mo ya afa ho am se be de kaka se de onyi ni no obey de na watima ye bibia fa ho no but enti mo be hwe se Ghana empanifo ene na me yensa won we se wuntimi enforce se wo hu bibi na chinchina ncha wusi hu kwamre kwa nipa na wo hu afa no ho onyi bibi ntum ama wo man direction e bia prophecy for instance dey buy eno wan se ma hu se bibi da osan eno wan no na ekobasa without say bia nipa na wanya ne ho prophecy no ebia 1 GND anasa 1 frew ana wanya ne nankasa no wankasa as a prophet na uweni man of God no utimi nya ho enye bibia na betima enye ni nyina na sia na besi anti prophecy ankasa in its own ankasa na surrounded with controversy so enti obi nyi ni a anasa obi ama nkwa ma wanti man chire mu a at the end of it de besi na besi okay de wo mono no enti de betima ka se bi unyi ni kura no a me de ade me ka sa ade no unyi ni kura no no nipa na ka bibi na se ade a yes se bi wo se yes bibi na ode be pefiri wo de a enka utie na superman ka boni bi anim etu pesa wo kire se empanifo na se obi anya spiritual father ana se spiritual person obonechi domo ana se and yes because spiritual person okaso wanya spiritual person bia na onipa na wo spiritual person kwa we hu okay so hu ba me media ne se enka Ghana ne ke be recognize say nyankopon adom ebinim adom achede ya omutimi hu ne ma ekoso a at least ne ya ga also enne e bia ban bai mate se me NDC bai on person mutu hu na mo se bibia afa oman no hu ana se oman panifo bi na hu a pacho fabra wa ha entika ye communicate through such channel no ko oman amomubu oman na ke beboa sire be ya bia ye nyina bonten na ye ntimi nkoka at the end of it and then so asako fans in bibri aba adia we me papa Apostle Thomas me papa my spiritual father sunsum sofo onya yi kire no okan but yamfa ne serious so hu okay won say de tie ni nyina ne say ye say o pam akokọ bone na akokọ pasu de akire okay ebinim wo ha mo de omafuru nanam okay so hu enti no won betima ye niam bia ma adispice ade na ma isi akura na say enkom hye kura bia ni ho okay de obi abeka bia no o pe bibi na adi so hu ndi ye criticize no hye ni nipa hu say sa bibia sa ni wa ema obi su nya gidi o mu say bibia sa ni wo de obi beka bibia bia wo pe bibi kakra na ye den afri ni ho so hu enti but ye den so a ye wo nipa nyankopon adom chede ya sabi omo hu ade di bibi be se nyankopon dan na di kire omo wo ho ugidi e wunyini we sa na te so hu enti e wo senka oman no betima gi atum se o channel yini uyo di for Ghana hu bibia fa obi hu ampacho enka quickly na no e bia nka DC e bia nka munya information se NDC for no omo no omo di man so but se ye hwemu a
empanifoɔ no sana wo mo sa eno so ɛho asɛm ɛtese wo hu sɛ ɛya na ensɛm bebre sisi a te sɛ e beto aba last year 2024 yi na no kwasɛm ne sɛ nkyɛ yɛ so wo ba be 8 months 2024 yi e bia ɛkwan a mo fa so obi a o mo de call election no e mu nsɛm bitima yɛ bebre the we as no to bo nso yɛ dan ɛbɔ dan bɛba wo so enti ne obi petumi a sometimes sacrifices on mo yɛ de gitumi na na no ɔden so hu enti wa wie no na fe na tumi no nso a bia akɔ no nso ba be fa de ɔno so ɛpɛ firi wo hɔ wow so hu ɛno na kɔba ne saa obetima yɛ ho ahwe a de obɛyɛ ne sɛ bia onipa bi na apɛ na asɛm a obetima yi na firim but ɛnyɛ dan a wo sɛ mo gya gu fam de mo gya be gu fam so hu sɛ de tie aha nti amayɔnfo ne tumi prɛ no ya na mu nsɛm no yɛ bebre so what I say kwan a mo fa so prɛ no ya na no ɔden sacrifices ahodo a mu ɔden nti wonya tumi ne wi a na nso ahohoma a mo so yɛ sa sacrifice mo de tumi ne hyɛ wo nsa no afei no mo so ba bɛ dan mo ka enti wo pɛsɛ wo kyerɛ sɛ ahohom na wo mo yɛ sacrifice ne ma ɛyɛ meka say party a edi men kasa sa neti o ba me kyerɛ sɛ ɛno so betima sisa enti wo pɛsɛ wo kyerɛ sɛ ɛyɛ ka bi na wo mo dan wo anaso wo men kasa me kyerɛ sɛ betima yɛ sa oh okay so men kasa sa neti me hu ba me kyerɛ sɛ ɛno so betima yɛ sa kyerɛ sɛ iko election na Ghana ha wo obi a wani a niam ekoso no doso oh okay both party ni nyina obi a ye niam ankasa mu odu okay so hu enti na bia de ono kofa akwanbone so ye niam bebree no obetima agi tumi no bara na ovet ne nsem bebree betima piepie wo na so obi akoye na se me nim ho hwe a eden na timi be san ese so hu se sunsum sam no ya na ye kan bi ne mo hye da nte ase obetima ye innocent awo ba bi ba obi betimi de wa ye na de so hu ano ne ya na bi ne mo hye da nyante ase wo no obetima ye innocent wo ba bi a wo ne obi anwene obi ya na de wo ba bi ne wo hia wo de wa ye na de so aha na me hwe video bi a akwa bi oso okwa kwaji sikaduru a okoduru a oso enema ene ho achi na okoduru aduru an se wo ye di kan de waji sikaduru no kwadada oh sa ono no enema mu aye diama no okwaji sikaduru no okoduru onipa no hwe mo so wo obi de waji dada obi de naji dada awonya woni mo hwe no so on ti sunsum ma de no betima ye innocent but no obi hia o moja de apretumi okay so ba papa wonye sure say ebia Ghana mpanifo no abro kakra sebe ewo mu tirim entina anam so amasa na ma we nyina aba because sekekwan ne ya I think senka Kumasi to Accra just 4 hours but and I don't think there is no way mpanifo so to aduboni e bi kan wa no so hu o man e ba ya say forensic one yes South Africa na yeko okay meti say obi dia ba say your expert no wa habat machines na yeni okay so wonti enema bibre wo ha me fe say o man mu bu o man na so mutimi take enema a lot of things into consideration say ade a ye the body ya take part across South Africa wo ene ye koye hwehwe mu se de be ya e bi hu ye de enema beto say o ye say Ghana ha ye obi wa nka emo aye ebeboa enti empanifo no mo benya tumi a me say nka mo twomani no mo hwe o man ye di because kom a yen an yeti o man ni ena ye obi o ha bi yare betima ba obega se wo sika ntu tu kwan ko UK na US na kosa ho yare ba bi o ha e putupura e hye wo so wa ya enti wunya daje na waka se wo ko abrochi akohwe ho okay enti the system na wa ha na be take care of you okay so hu obi wo susu se yen o man ye okay but susu se Ghana mpanifo na abro no mo boy mi ba ne de se wonum se abro ne de o mu guzo mu di nya de a no kretro do o mo ba enema wo so mo ye ma o man no man no to mo no o mo focal point ne nya no a so hu enti disaster nya I happy a na involve o ma na afia ko ebibie wo ye hwe nkwara yo mu ye a result of bad road 16 no nkwara obi ni wo mo shebe dombe as ye do mi na akoshe form akose wo okay so hu etu susu se edi entina atorenchem say atom na enka medie me madwen ne die Public of Ghana to give us his reflections. But when it ye, yetimi to amana baako asisa wo nyina papa osusu se eno eyade a me pese ho no wo kire de o se de tie se me ade bi a wunhunu ye no wuntimi nkante ya na me kan se ebetima ba se sa ne ma ye ohun kwara ya ye o musai o man betima nya nsunsuan so bone wo so there's no doubt about that because e kwa ye fa so kanipa edunsia o mo say ye bu o mo se bi o mo ye nkwara nto mo nya medum pempen so obi so nim de wo mo hye birem
Say president wom, say minister wom, why will be any. Okay. So, and ya come in boom, and ya got one matching it. It's who dear wadri money dear ususu say a yes sad year na a see recently about 2 weeks ago and no any gina swan and it means sisu diasa. Oh, okay. Means because me who be aside, but maybe the mimi want to say or mine. But ubetimi atre yemu ye ama yati asie e sansa what is sunsun juma say. What you say? We a prophet. So I'm say we a difu akade wahu. Okay. Won't mean kasa. Enti nyame da na dia mo wahu say mate say odifu bi say ono de nyame na kasa me mente. O wonte. Aha, odifu bi say ono de nyankopon abeka kire ne say anokwa say ano de o say agrada. Okay. Agrada su awusu prison na e call so sa na me. Nte bia na e bia odifu bi fufuro bi ehu me mom de me huni. O de hu. Na mom de me make assumption ne say de ye fa o man fa so sie nkwada no. O man betima nya ho sunsanso. Ba me timi sisu bia say obehu. Ese se wu hu. Eno de agise me kom nyame anim. Na o bisa. Oh, okay. Ene ka se nya akofo maye. Misraw. Woni nyame nkasa maye na oman no ye bre. Ghana se ase yaye ha. Ekoba so da ye nyina so. Da ye nyina ye so. Ene ye nyina ma me yabusuafo. So hu omo ase bi u ba bia nkofo ye du omo na didi ma busua di bi. Of course. Ene ya to mato atwe. Papa meba ebusua yensa ka ye nua ba shodi e wo hase a yemfa nche no na ese accident bi esi wo Legon side hono ama Elorm Aba wakokem a just wonya ndru ha shodi di esisi ya na nyame ede no aba bedru aha amaye eti ye mana kwa be shodi odoyo bibia boko di nyame de achen na so boko why fence nyame njira se bibia boko di na wani abrese krodom yani abre wow yani abre pa wow empenifo ya aturenchem se ya to mo no obi bi wo mu ana da bi nemo madam fu bi na ne bibi wo mu okay yeah wadamfo me pa twan onya sure so boy bi wo mu o me dia me boy de bi nyame nim wo mo ko ye obi enu ana otu ya school fees wo mu obi enu ho ana wo jeje ne nkakra o ye sure kanokura kire ai odi foto nchen no ono obehu omora ho obehu bibi sa ni eti dia na abeka fa ho medase yen fa fidi kase so na yen chia ahwefo a ehwe ye sa bre ba bibiara obi ehwe ye bia wonyankopon onhira mo na ni ameka fa ho ne se afi we ya afi a no kware accident enchirenche na e course no ma menka ne sa yen panifo no dodo na aka ho bi. Okay, yes, e denti na make us wo mo ka ho bi. Kame akoye se yen ya yeto ababa wo mo ba be president any ministers any ho ababa. Yo, omo nwe ye ho bako se. Ne san huntia. Ne san huntia. Yen hwe kumase kwan yi. Ese yen nye ne. Me ha mani nka bi so. But me kai time na me ma me de me twa sa kwan ne so na nye ne. Up to now se de kumase kwan ne tie ne sa. Ni nyina ne se wo mo dwom ho se omo ka wo mo kita na ye ka akese. Wo ma mfa ka akese. Nchawa no se wo ka sa dia na kire se wo pese o kire se ye papa Kufu a me ye hwe. Oh, papa Kufu so be ye. Minti min ka so o ma me ye hwe. Ye se nipa be ye. Wo se uswa e na wo hu se se me akwa ne tie ne sa tie. Yes. Okay. Efra bi omo ye but omo ya still. Okay, wo de ma min twem. Sene mo de kwan ha sei. Fa ne se ye de ha sei ama na ya se asaman kese kwan from Accra to asaman kese kwan na ya asenye. Na ya se ye kwan no na sebe wo ye na esei. Wo ye endu be 1 month, 2 months na esei still ye de be ma obiem. Oh, okay. Ye mfa ma wo. Inti so mo dwene ye ho. So mo dwen ye ho sampa ye mo bu yen. Ne ye to aba ma wo so mo medi ye so a. Adenti na sa kwan no mo ntime nya ma yen. Okay. Enye no. Okay. Ene ye nhwenkro moja ehwiegu awo kumase kwan. Enye no nkua me amikro mo kwan buri ni kumase hai. Eno ankwa na haya akra gbobo. Okay. Iti eyedea na ekoso. Iti usu se Ghana mpenifo na na wona wodi o man. No wo ma edi so no. Okay. Me because me ntimi nyanya masede. Minim se me ntimi nyanti na me beto aba ma nipa. Me susu so betimi aye. Iti na me because me simu sai. Okay. Enu ntimi nim se sa aba we metoma nipa sumasi. Wono ni nipa obetimi aboa me. Iti na ye to aba. Ye nto aba se bia ye beto aba sa menyem. Mako hospital me yalenti akufu ado ana se John Dramani Mahama mama miskanko. Dabi na mom ye to aba because of your kwan. Me patrol for president ka ho me so. Ye nti na me say ye president. Ye fa ex ka ho.
want me metena hanka emmo Akufo-Addo just like that. Okay, yeah, former president Akufo-Addo. Genau. Yeah, genau. Yeah, former president Akufo-Addo. Sha no kwawe ye ka se nipa be ye dibo wa me ni nyina. Me kasa free education. Me nya ho mfaso ana me boa because me nua me nya me but omo di mechi ana me tua school fees. E fa bi na boa me. Nti me utan kwadura no we yi ni America. Okay, fine. But yen sha ekwan per se minim se nya Akufo-Addo na ye kwan but ye wo mpanifo ni ade a wo mo na ye kwan ko edi statement ni book ekọ kire se oh asuma si kwan ma ye wie enu ti na make say ye mpanifo no mu binom amwa yen wo mo mwa yen kuma se kwan yi accident chenchirenche ekọ so yi wo giri se se ye na kwan ya nkom ko fa alokota akoyen okay yen ka no kwa nchire nipa but I can abro na wo mo aboyen na wo mo boyen eso ensunsanso e na wo mo nya na se metimi aka se ebi ehun frama ni bi na ebobo ne san hunti ya ne san hunti san eye na kwan ne da ho a utusu so mbefa omba kofa alokota wa so munim se ewie mu nye wo munim wo hwe August ya ye wo mu ya eye nsutobre me kai se accident ni si ye na another alokota ko si kroni na mi refi ani ebisa ni se na ne dia da so onhu kwan okay itu no be park wa ha kakra and wonim se alokota ne sound reverse back adan ya o san ko back because onhu kwan okay and to me ni hu ni say bia nipa na no kan alokota no hu ni hu say oh after all mama metimi aye okay me pacho mami nyina ha na entwa ye ho emra sisi ye ba ye besan ato so bebi agina na berafo ye nje aboafo nkrato na ye emra sisi wadama Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padi a mitrema furniture papa padi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitrufu wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi in fact yebre no eguso ko na ne mani abrese krodom ye nua ba Elorm Aba baby girl aba be drew her see ai iti ensembri o my evangelist so na enedi misro enche e bebie phone lines na wo de wadwenche e di aba shodi me ba so sesi awate Elorm baby ye mo akwa aba why sad my sad pa yes nim so the time dey oh abrochi na kakra na okọ ni to mfa time ni agro me fa me time di agro ba won say the late honorable can say Mutala anyway Alajin ikosi omo ene ntina say traffic wo krom oh why ndc ni dey ma ye mra wo so ase oh wa okay kanko okay wakwa ndc ni member papa no na monkofo ewu an wo mu kwa na wo mu ko wo mu sa eye mu sacrifice no ana say mu sika dro no ana so say wo hwa edien e na ekoso sa na yes me da say me do bibia wo hwe Angel TV so ase sa wo hwe na yes owo die ebetimi ato bia na no na ye MPP4 ene ne ewu obi embisa o mu sa de nti no mu
enye say sacrifice when you sacrifice when you share ya dear legend I say ya ignoring nyama bi ayentimi anye ho adwuma e na akofa ne sa accident ya ka accident these are some of the things that accidents otima say enti we na enye sacrifice entimi nye sacrifice da see e be sacrifice for what and this ye the hands down enti obi eni ho oba be sacrifice no obi abre MPP for enti we enye sacrifice nyeme bia ya ntutu ni ye enti na wo hu ni se obi abre MPP for why na be ka kire wo se obi abre MPP for enti se abre MPP for mo ba ye de na mai 8 months ni yengo adama sweetheart owuo na se ye ka so obi abre party na eche se ye to aba no wo hwe eyi na percentage wise na utimi hu se ye di fa kra na eche se ya bre oti ase na eche bibi na enko yie eni ntini ye yi sa ban ni efri so enti we no enye bibia we no eye nyama bia MPP fo anye a ye ba beye eni ntina yen kasa bia ye di blame ni be ma we ana ye di blame ni be ma we ade e wo mu ane se nyama bi wo ho eche se ye ni ye so ano na nso ade besi ana ebesi because o hwe ya honorable the late honorable Omane Boama. Mr. Wa call parliament. These are some of the things or the two say bia your choppers na say what do you call it? The helicopters no. Not just say who states ne enye. Won sanyama when you say ye kan states ne enye. Ama ka ho asema so no. Won o ye ne de na so bi nim. Eni nti ne say black box no. Said ye hunu no ye behwe de esi ye nti. Obi nimo. Obi nim because ebetimi aye nyama bebre na mo ye sure say NDC for we ma ye hu box no ade ewum ye sure pa ye nipa na ewu ye ni adre ankasa because e pese ehu ne ewum ye si ye kwan ye fa so e ba ye de ni nia omampani abeka so de ni na beba wonya sure say we ye NDC ni ntina wa betena ha wo ka bia ma mo se ne be ye benya ase ye benya humobro bi sympathy bia ma mo there bi we enye sympathy asem bia we enye sympathy anka MPP ni wo mu anka obewu enye sympathy ena me se ye to aba ma wi a wo ye nation dia wo nye party dia because MPP phone to me nka se ye mfa omu nye adwuma we ye adwuma bia mu ye so because me ni mu se MDC fo no any MPP fo a na ye adwuma enti we no anka wo ye fa secretary bi o ye MPP ni a sanka obewu enti in all no e na abeka kire enkofo a womo ne na ma womo kasa nsem no because ye de yate is alleged de yate na ye ka enti edien na abeka afa wona what kasa nsem no won kasa asem we e na medwene ho amenti ase we a national disaster a chesa nke betumi ato obia che accident ya nkola ekowu ye e betumi ato obia because ye anye ye kwan ni ye 8 years ye ntimi anka ho asem 8 years o ye ntimi anka ho asem 8 months eni aba be complaining otima se ade bia so me ne wonimu se ye de copy paso ansa na ye timi aye hwe pokwase road yi eno so ye de sika eye misra mumma ye nto ye bo nanso mumma ye hwe ye hunso yi enyama bia enye no eche se ye kase enye we ense se obi jubilate wo ho se me ye MPP ni anam ye NDC ni enti NPP ni onya adwuma ye MPP phone ya na ye omo afi baabi omo wo no ye ni MPP phone ye adwuma ye ni MPP kra ye MPP ni ba ko wo enti no ye exactly enti ense se obi jubilate about this is nothing I just see a jubilate about but na sodi ka se nyame na etua ye nka because nka kwan ni ya nka there is no way ya nka ebi ombefa wiem nka ombefa ene na make na kwan ni de metena kase kwan na ye na ye den nanso eche so hu se 8 years no den asem na ono so kan na accident bebre accident esi was a road enu bebre ne yaka ho asem se enya accident ni na ye ka ho asem wan hu se obi enya unua bi ewu ama president aba be kase me pa cho accident afa ase ntini me hwe wo mama but nkrofu ewu 8 years ye betimi aka ho asem enye ade na enya na enye nanso 8 years yetimi kaya no tumu 8 years yetimi kaya no tumu ena isisi ye complaining 8 months mama yen kasa yi o na sase mo betimi ato obi a
Mama yen kasa yen because as 8 years ni partner ho hwade han. E my sanyama when yesi. E man kofo fasa road. Enye nkwala we nkwa na ewu. Enye nkwala we nkwa na ewu. But onsusu se ekwan ya ye fa so ye sie enkra no. Eno ho aso twe. Ena nyankopon. Ene nananom. Ene ahohom a wo mo ya hom papa wo mo di nkwala ye chi. Ena ama saa ne ma we nyina. Anka ye se aso twe. Anka MPP for na ekota omo ayi a omo kwakoye saa omo rally osede wo akwatia na nka jese nyame edi twe omo ka because 8 years no omo na tesa nka omo hwe na omo ye saa kwan no enya asotwe enya asotwe da ekwan ni na enye because anka 8 years no kanka nyankopon so otwe ni paka anka MPP for e ba be ko saa omo akwatia de we na tesa nka omo wu fa saa kwan no enya se obi twi obi aso eva chotobo wadaroma tobo we enya ntokwa enya ntokwa but eye me ya so obi decide we ye politics we enya politics asem eye areho anase atorenchem na ato Ghana enti no nyabotre e ma ye nkwaye no se politics ni ade se ma wo bisa me nti na me kasa se enkola na yesie wo mu nyina abo mu no ususu se eye se na ese ye ne sa anase na ka senke de obia nkola na obia de hye e ma na obia bo se obia ewu a ye wa mamra ye ma obia so what you say but when dey ye to dey make what you say busu bia se ne de hye anase ne bi to form a wa mamre anase wonim kwan ya wo fa so but when dey ye kan mu nyina gu amna ba kum te se nkran ni o ya nwe abusia no ho chese ya nwe bibia ho osusu se enti eno eye se ye ne sa there be Nayas anse na ebesi obi ye be bisa omo ye involved no se ne ye be ye no enti me ne wo kra ye nim se sa oyi onkrofo ne ni omo tena ya show screen anim na Fred number na e go screen anim no na Fred na for wadwentre ebra Nayas anse na ye besi obi no ye be bisa mo concern opa wo dia ye betimi de wo dia ama wo ba e bia akoye se eye accident we mo frɛ ni bibisa ase eye ye kan say atofu wo bia pese ode be kofie enye sa wo krokro na ebesa be fie wo biem wo eni nti na omo ye ne sa nti na eno de me ti se parents na nkasa na ehun se ne body na ye no ye ntimi ensie ne se nti ye be sie ne baako ni aye ho amamre ena me ti se amamre so de omaye amamre de omaye okay atofu wo na wo kan wo pa kire sen na kire se wo no de eya wo de ana wo pene sesene a ye kan wo mu nyina gu amenem se nkrane no wo pene sa man kasa me pene sa me si ye bisa ena sometimes no amamre obi wo ho eya atofu wo a ebi mfa nkofie nkodeda because se ne bi omuku omu bo omu no e bi kra ne se ne nkwala no wuye bi wo kra ne 9 da baabi ni we da baabi obi wo kra mu nsampi anka nya sa anka parents no omu agree to it se oni enya ni say because me ka se me permission no mabakosie na otimi nka ho hwe nkyere me but e bia na omu so amamre e na kire omu se ene yensi omu ya wo kan die na kire se wo pese wo ka kire yen se ebusua na se wofu ana se maami bia na se ne bia anka se me pemedihye na me amehu se ne amesie na me pemedihye na me aka na sa ne ba no enti e ba ne sen ene yetimi kan wo mu nyina bo mu esie wo mu dako kan wo mu nyina bo egu amene mu dako se nkrane o asam na ahreho eya ahreho nso bisa ho se o ma ba out abeka se de ye no mo mpa na o mo ma cho so mama wadaroma me ba hello hi good evening would you baby out free your friend Kojo man me kasa fit boy okay Papa yankwe kata me kache me nuaba na o studio no se ni atu ya nyina ya wa hana omam pen bonyenya esre oguo bambode ama ekufaro enye nyina ye nyina ya gitu oyenja politics ene hu hia na yense otwedi ampo blessings and mine politics eno wasam yenyai MPP NDC hwan yenyai na yensre rade se die sie no bi nsi bie me rade won fa ye boni nche me bi nsi bie so de brem kakra ma me de no kware se de o man Ghana e be fa na ntuma penfra
ene ye nyina ye hwehwe okay di oni mi ni me nya MPP me nya ndis me follow san ne ma okay na mo na metna ha me ka me no kwawe okay edi enti na me ka no kwawe me ba choso ma me wadaro ma me ba hello hi papa odi ni baby free because we are paying okay me ba cho yen kwa but asema atu yen o assembly mood fem ko siya se mi ka se jua paying me ba cho lo wa TV ni kakra bi ma me pa cho eti okay me o ma lo asema Ghana nya to baha Ghana nya to baha it is in the about to be kata fasemo how me to your kakra okay because say the woman mo kokko no che mo kata ngigigigigi no that's ma on the bit to watch na ma baza pede asema da na reho no na pede ya send air politics okay but the message mo say ma betra no mo kan asema beto nyina akoma so le mo mo nya say aso no bi ko gidigigigi no esa na mo ya ona abeto ya no bidamase Yamisha, Erasipa. Amen. Your best ye pennyfo ne say Ghana, omonshwa na omfa ne mangu akwem. Okay. And afenso pastors, ye sinkramofo adoso na esi hu papa. But ye wasofo no papa bi wo ho a sebe wo mo kasa ya ye ntie kakra. Okay. In some way besi, make I say pastor bi ane e friend great emperor. Obeka say osra omampani John Dramani Mahama say this time from May or starting from May up to this September mass school bia quite excursion. Okay, so mama wadaroma. Hello. Hello, good evening. Hi, good evening. Udini baby are free. Yeah, but Ransford. Okay, Ransford yankwe. Yeah. If I tell me who is the word be or to see who be my mini say Elorm. Hello, me see. Okay. Who is the word be time my mini say end it before now I don't know how to say do a moko jo baby a mu di yes an man na almost set the prime you say say man will be say no one be say me pacho Wadama enye me questions are enkofo edeba ensem a enkofo deba e na ye bisa me pacho besro questions bebre e na eba eti ese ebisa say o answer that question no na fatu se men bisa a question wo nyamisha ya dase nyamisha you sorry ya ntwa inti yesre sabe ye mu say ye wo pastors for ni bi wo ho a because of omusuni omoban ti ye mfo mo nye eyi but ye kan sem bi wo ho a aya omuntie edenti na make sa metimi aka say empanifo hwere omo nkwa no ekwan bi so se ye kan nya me so no kwawe a sa brewe nya bre se ye fa alokota na se ye fa plane because ewie mu no enye enti ye expect say ye na ye kwan ne ye empanifo edi kan ne wo mo so aba etimi ye kwan we ya me expect say omo Hello. Hello, good evening. Good evening. Udini baby are free. Mpacho me kasa fitama committee 2A lang. Okay. Madam, we ni papa. Sure. Nyami sure pa. Woman kokko na otu ho na okasa no. Sebio ye wa Ghana. Ye nya na ye politics o. Okay. But yeah, politics. You vote pa. MPP for you want more pet, no more to have NDC for you want no to have. Where me sweetheart. Where the wadama facha me se mi chwa no but enya politics na ye. Okay. Aha, where me so enya NDC na enya MPP. Aturencha ma atoye no. Na questions are eba me so no dosun. No tia. Madam na nkate me. Enta me pesa me ka tell say the way wo kasa den wo studio no ya asam na abagana ntie nya yensuma nyamisha pa wadama nyamisha chia ebusuafo na maye ye pa cho dasa na ye besa na wakasa nyame onsha pa okay sorry bonitofa emaye na ye bonitofa yes sere ye mpenifo
sesei omo hwe ye kwan ne emfa maye and afen so omo ntie asofo no binom ne so omo kasa because de bia me kasa se e bia me wo me sofo na e bia eniema ebekoso ya fro se Nayas afi we enko ha pastor so wo ne sofo no waka me gidi se nkasa eniema we nka beboa omo ntie asofo no binom kakra emaye na omo hwe ye kwan no so yesu e kwan ka ho because accident we me kasa enya me ya na me boa since that day me up to now me hu aduane kra me ntimi because me wo madam fu bi wo ma enye na ye ho kire ye ya otimi se ne ye kakra nyame okay where we otimi nti yesra ye mpanifo ye president se ono na ebeso afre no se ono no wa bem mu nti yesra ye president John Dramani Mahama se on hwekuma se kwan ne mayen be onim se papa no wasu pa o ye papa why ba wo hwese dia papa chese wasu na hwese ne osu na hwese ne ye mame lodina su na nke be de no obatan betimi esu an no de ne bobet wutumi say okom ayeza ya papa Dr. Mahmood Baumia shono su obia chese in fact areho ya man fa anya politics media no na mesre ade we ye ewu na betimi ato obia nti yenyan se dia ye starting na de ye politics na we say ya me da we MPP ni o say ya me da we so ya ndisi emwa ye nya sabre ni na ye wo de say e chena wonim de be obia ni ma de chena mu asem o ene na ye nyina ye hu nne ene kra ye hu na ye yes rawon na afenso ye mpanifo ni bi ewo ho omo kasa edi enti no bitimi kasa moje hwiegu a eye me de ani ade we ye de ye se moje hwiegu obi nso timi kasa ade enti na MPP fo nkwa na ewu ade na ni ekoso no ase omo create tan de ase ye enti memufo no wo munyae na me hira Yadasepa, Elorm baby, I want to Obroni. We'll find out ways. Clear air because as attacks never also no doors. Oh, attack the sanity. Also, sir. Them person may catch room and say, and yes, sacrifice. Me buy some me kind say. So be me pa me say a quine yet. Well, me can't want some. And I miss Muyen Jai say, yeah, say MPP NDC. Say, yes, uncle, you bet you be can't MPP for Nanke yes. I some na make up because anka ye say ye ntwi obi asopa anka MPP for ye be twa maso because omo no matena 8 years na weni maba 8 months pe oh say my yen ne sa because I say mo ebetimi ato me and say MPP NDC a ye try adwen eno ya adwen tre enye hwe enti adenti na che say ye ade bia ye say obi ti ba bia wo say ye me de say ato way for NDC for then NDC for aye omo nya wo say asofo na wo mo wo manyi mu no wo mo tie ye mpanifo wo mo tie wo mo asofo ne de omo beti omo but e bi so bowa ti se akoye se wan frame ya bibi beto o je sa wo frɛ no won enya me bi se ne emwaye ye wa sofo mo ka asem anyame yi akere omo mete se bitimi ka se ade na nyame yi akere wa wuntimi twetwam nyame yi akere wo mo na wo mo ka kere ye mpanifo no wo mo so no wo mo ntie because moment a wo mbeka no wo mo adwene ye wo mo se bia wo mo besika eno na me ka ne se asofo no ebi nyanti wan hwe yi a untie de oye no untie because obi wo ho obi frɛ no obi ka nsem bebre akere wo hu ne wo fa wo enti mesro mo asofo no mo papa no mo ma asofo papa ne nkasa asofo mo ankasa mo ma asofo papa ne nkasa ni enti nyame ne because nyame ne so betimi aboa because Ghana ha yeti ye di Kristo enti nyankopon nkasa me gidi sem yi ayeti yi na yampa asem bi besi a osofo bi wo ho betimi breaki obi onso ntimi breaki bo betimi ehu ama na ne obeye no no akwakoye enti mesro mo wadaro ma ebusuan no de en na be ka chom ne ko papa so final de meka ne se omo shedi nti se ye nia ya yebusuan because ade esi national disaster ade bi ya accident ye nia obi ezu enti mesre obi an shedi because me ameti ya se ame kasa dindin dia me biebie mani ame kasa mesu ankasa na me nkasa MPP NDC me kasa de we betimi asi obi a so enti mesre mo munjai politics no ne enka ne ye se ne ekwan ne ye ya me ne unia ebenya nkwatenten ne etimi ade atena Ghana onshra pa Elorm baby papa bremo e seconds na why prophet here na o final ways ye bremo aso may I appeal to Ghana government to see NDC ne dam say Mahama ye we mujidi enti ne to abama no bae me meti we me mujidi pa okay
Papa and this in yana. Menya this in. Okay, but who ni mujidi? Who ni mujidi? Okay, nti mesre se wabai. Mfie na wona nim no. Onfa toto Ghana niam yi emayen. Okay. Onfa toto ni Ghana niam emayen. But that's obo adwuma wo. Oye adwuma. Me hu ni sa so obo adwuma. Oye adwuma. Esa me ka se. Enti na me ka se me ti we me ogidi wo ni mu. Sani me betena ha free education. Me born abaso no. Sa na se NDC susu abai. Omo so yade papa. Ye besa betena ha. Asampo ma baso but me hu ni se omo ba ye nche. Omo ba ye nche ti ya mo mmere. De stress e onfa ne man tutu ye na fe at the same time no. Ghana no. Na papa wa hu se dollar na e kasa. Oh, ese me ka se ma bon to fa so obadwuma. Obadwuma okay. Ye be stress e on tutu ne ma ye na Ghana en fa ne to ma pamfra. Na fe at the same time no so no o makoye politicians de bia politics de ni sunsumu ne na eko. Enti ne Ghana fo onye dan a ye se de bia me ka se be se party be se boni ahaban ye se sa ne nyansam mu. Enya dan a adifo papa wo. Papa wo. Enti mpanifo no so ntu anamo no mo enya adwuma se de be ya ni ma bi ba sai. Ya mi sha pa me da ma se to nsa frem mo bae. Encha kase enkoma me papa Apostle Thomas Osei Mafo. I mi sunsun sofo. I mi spiritual father. Papa, happy birthday to you in advance. Nyankopon won sha pa. Bedofo ye bre no aso aha na bre no be makwan. Ye di dwumadi ye di esi dasane ye besan abehia asabobo. Nyankopon won sha.